салом алайкум бародаро ва тамошобинои азиз. Ин ҳамун китоби ваъда кардагии мо тайёр шуд, яъне аудиокитоби «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Китобро метавонед аз телеграм-канали худи ман «Успешная библиотека» гуфтаги телеграм-канал ҳаст, дар ҳамун телеграм-канал скачот карда гиред. Хуб инҷоанда вақте ки скачот карда гирифтед, установкаш кардед, манавқе страница кушода мешавад. Дар ин страница проверить код дорад, получить код дорад, пример книги дорад. Мисол шумо як бор медоред пример книги, мебинед китоб намуди зоҳириш чӣ хелай, кадом вазифаҳоя иҷро мекунад. Мисол дар бораи авторашаи введения, отличие 1, 2, 3 ман барои намуна овардагам чия, неки китоба ҳамаш ҳай. Отличие якаш мисол медроем. Старт кунем. Отличие первое. Категории изобилия и нехватки. Деньгами надо управлять. Говорили о том и думать о том, что в тот момент не сумел. Китоб 100% 32 отличиш, заключение бо дигар чиёш ҳама чиз ҳаст. Ман ин страница кушода шуд, кода гирифтанто дар корай. Кода худи ман метиҳам барои шумо. Барои хотири кода гирифтан медроем кнопкаи получить кода пахш мекунем. инҷо получить код Instagram, WhatsApp, телефон, Gmail ва SMS хати мешавад. мисол Instagram хати мегирифтагӣ бошед, Instagram пахш мекунем, автоматически худаш страницаи Instagram ман кушода мешавад. менависед мисол коди программа дар кор гуфтам, ман ҳатман кода ба шумо равон мекунам. кода ки гирифтед, дар ин страница ҷое ки введид код нависагиай, кода менависед. мана мисол кода хато ки нависед, код бисёрай, нағзаш копировать виставит кунед. мисол ман намин як копировать кунам и копировать намешавад. Короче, кода виставит мекунем. кода ки нависед, проверить кода пахш мекунем. мана код уже хато ай. ман ин кода тахминӣ задам. кода шумо амал мегиред. вақте ки кода хато задед, манам чӣ мегӯяд? Короче, получить кода пахш мегӯяд. кода ки амал гирифтед, мана кода проверить кода пахш мекунед. аллакай китоб кушода мешавад. китоб ки як бор парола задед, дигар парол намепурсад. мана китоб ҳамаш кушода шуд. назад мегардем, бо як воридият роем агар дигар вай саҳифа кушода намешавад, парол намепурсад, даромада китоба бемалол истифода бурдан мегиред. мана 32 отличий, заключение, ҳама чиз ҳай. китоб 100% ҳай ва гарантия дода мешавад китоб. баъд як чиз дигар ин ки китоба дар Play Market ёфтан наметавонед. танҳо аз телеграм канали худи ман «Успешная библиотека» скачат кардан метавонед. дороен дар телеграм канали ман подписатсия кунед. ман бо китобҳои нав тайёр карда дар ҳамин канал партофтан мегирам. мана мисол отличие C. Отличие 30. Цена денег. Необходимо не избегать денег. Китоб 100%. Заключение. Уважаемые слушатели, теперь, дослушав эту аудиокнигу, вы готовы отправиться к касе дар кор бошад, марҳамат омада скачат карда гиред, истифода баред.